Hey, yabo la ngihlalele la ngithokozela u-ice cream la. Now, yabo? Ngithokozela u-ice cream la. And anginandaba ukuthi ubani ozemva kwami. Ukhona yena ongangicuthela ngeluka emva kwami efuna ukungikhweba. Efuna ukuthi ngikhuliselwe izingane zami ngingasekho. Anginandaba. Yabo ngobani? Azikho izinto engizaziyo mina engazenza on my way up. Uyazi ukuthi kukhona abantu abafike baba sendlaleni bayibona ukuthi nansi injalo ibabulala base bethatha izinqumo ezithile ukuthi bathole imali. Lezo nqumo lezo zabenza ukuthi umhlaba wabo unciphe ube mncane. Usenayo ke imali manje akasawazi ukudla. Akawazi ukuhlala njengami nje kanje adle ice cream. Obala nje kanje akwazi. Kodwa mina ngihleli. Ungazenzi into eziterrible ngoba uthi ufuna imali ngoba uzoyithola leyo mali. Inkinga ukwenza ama correction kuzoba inkinga. Akusabuyeleke emuva. Kumele aqhubeke aye phambili. Abanqume mo ngoba uxola lisekho. Yabo? Akusenzeki. Sekumele maintain standard nje kuphela yena sokuthini ngiyaqasha, ngiyabaleka, ngiyagijima, angihlali public. Manje ngabonakala sengikhona, ngishaya ikhona. Impilo ni le. Hlobo lwempilo le yona impilo ofuna ukuyiphila leyo ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akhasho sengenzayo noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani. Ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho sisuka khona futhi kukude lapho siya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Ngaze kumele. Hey. Umuntu asinqume correct. Angeke sibe khona isingo sokuthi unquma abantu usithola imali. Ngeke sibe khona. By the way ukunquma abantu ke is not part of your soul purpose. Noma ukwenza izinto ezikhalisa abantu. Ake ngibeka kanjalo akona ukunquma abantu kuphela. Ukwenza izinto ezikhalisa abantu uthi wena uyiqola wena uyiscammer wena ushaya abantu ngenqathi wena ukuze ulala udlile. Ayona iphathi ye cosmic purpose ya. Wena ucreate amabhanoyi wena ukuthi abantu befake imali bezophuma kanje wena. Wena udayisela abantu amabhathanathi la uthi uyabathwalisa wenza wonke umsanga wena unquma abantu wena. Yabo? Uyathenga wena is not part of your soul purpose lonto leyo. Yayizwa lonto. Ngisho ngathi ngilala ngidlile ngaloko it doesn't matter. It doesn't matter nje. Yabo? Ngihleli mina la kamnandi. Anginanxa namuntu. Yabo? Ngidla nje imali yami la angintshontshanga ngihleli kamnandi nje. Yabo? Ngoba on my way up wakwathi umfoka Dube limthende ulakho umfoka Dube kwathi be good to the people on your way up because you will going to need them on your way down. Yabo when you are going on your way up aphela ukuthi wenzani on your way up aphela check ukuthi wenzani on your way up check. Yabo ngizunqamle ofenisi nje wena muzukudlova wena ulimaza abantu inhliziyo uphula abantu inhliziyo on your way up ngoba uthi wena ubalekela indlala. Mina lo myself yabo mina myself let me tell you this clearly. Yabo what I did ngokuthi ngivule le web app engivulile engithe mina abantu ngicela ukuthi beyoyichecka khona befunda amathatha abo and do all those things. Bafaka ama date of birth, time of birth, ikanjalo bese ayibona umuntu ukuthi uyinhloboni yomuntu. Yabo le nto leya mina myself I was guided and directed kuyona. Yes. Ngase mina ngiyifunda ngayazi. Ngase ngithatha inqumo based on kuyona. Ngase ngithi mina if I can do such with this lento engiyaziyo ngiyazi ukuthi abanye abantu ngeke bayithole interest kulento ukuthi bayifunde yonke. But how can I try to help them to take decisions align nabo because mina I thought ukuthi hayibo how would I know ukuthi ngisiphi isinqumo emele ngisathe at any given point in time? How would I know? Ngathi mina I wouldn't know ukuthi si right in lesinqumo noma sikho right. Ngabona mina impilo iyona into uqanga ukuthi iyona mos. Yabo? Ngasho ukuthi mina something is missing la. How do I know this decision is right? Because mina I don't know the future. Yabo? I don't see it now. But how human design yangisiza ke mina ukuthi ngazi ukuthi yabo lesinqumo engisathayo si right. Yabo? Si right. Not even to force things because uthola ukuthi umuntu
uxhaphaza abantu nje uthi ubalekela indlala ufuna imali ufuna ukuphila impilo ebutepu uforce izinto ukuthi zenzeke uyabona ukuthi izinto azifumi ukwenzeka ngobani ufuna ukuthatha izinto ezirong ngenkani uyeka lokwakhe mucabanga nje wena njengoba ukwenza i-human design chart reading ku-299 mucabanga njengoba mina ngatshela ukuthi mina let me do this khona umuntu ozothi yena hawu Nkosi ucabanga ukuthi mina ngingaphila ngo-299 mina ngifuna into ezongingenisela imali esile le engeyakhe-ke le ukuthi asize abantu uyayibalekela-ke yona ngoba uthi mina Nkosi ngeke ngiphile ngo-299 ufuna lokho okunye ucheme wena nalento oyifunayo awulandeli wena ini i-authority yakho lesikhuluma ngayo thina ngoba wena khona omunye umuntu othola ukuthi ubizo lwakhe luthi akenze into edeleleke ngale ndlela kodwa iyona ayithandayo kodwa manje akaboni ukuthi angakwazi ukuphila ngayo kodwa i-authority yakhe the soul the internal authority tells him or her ukuthi this is your thing kodwa yena ubheka lezi ukuthi awu imiqasho Nkosi yami awu amatekisi ubheka lokho okunye yena obona ukuthi kuzomngenisela imali eningi yabo ayisebenzi leyo nto ngaleyo ndlela uyoforce into zabantu koze kube leyo ndlela leyo uhamba uforce nje likhuluma nawe wena ihaya power ikhuluma nawe ukuthi wena siza abantu ngale ndlela noma wena yenza lento khuluma nawe lento wena ufuna ukwenza ngale yakho indlela wena ngeke uthole u-ice cream ngofuna ukwenza indlela yakho ngeke uthole u-ice cream thina esilalelayo sidla ice cream manje yabo sidla ice cream yabona-ke iphathi yokugcina-ke le engizoyishaya manje iphathi yokugcina le lalela njengoba siba 8 billion or more 8 billion people u-70% ka-8 billion uba ukuthi ngishaya ama-calculation fast u-70% ka-8 billion uthi ubani u-5 billion 600 million 70% abantu abawu-5 billion 600 million bonke labo bantu bane-authority ekuthiwa i-guts angithi i-guts ukuze nekuthiwa i-guts uyeze leyo nto ekuthiwa i-guts say i-guts lami alivumi noma i-guts yami angazi ukuchazela kanjani i-guts kuthi ebantwini abawu-10 ohlangana nabo abawu-7 basebenza nge-guts kwenzakalani-ke abantu uma bengayilandeli le guts yabo uma bethatha iy'nqumo baba frustrated kusho ukuthi ebantwini abawu-10 abawu-7 ohlangana nabo kula bantu abawu-10 ba-frustrated abawu-7 and lo frustration bazoyivezela wena why they are taking decisions that does not align with them and they are doing something that they don't even like yabo for whatever reason avumelana nomqondo wakhe yena uma ngabe i-generate ingayithathi iy'nqumo eyi-right izokwenza into eyi-wrong uma yenza into eyi-wrong ngeke ibe satisfied uma ingabe satisfied izoba frustrated uma iba frustrated izoyivezela ba lo frustration oyivezela ba ayikho satisfied bese kuthi u-20% ungama-guiders ama-generator good people abantu be-energy lapho they are here to create they are here to do the work from the morning till the evening as long as they love that work they can do it until cow comes labo u-20% walapho-ke ungama-projector labo bazoguida lapho abazile ukuzosebenza kanzima uthola i-projector ithatha ama-overtime emsebenzini uthola i-projector esebenza kanzima i-projector izoguida ayizile ukuzosebenza kanzima ayizile ukuzokwenza hard work physical work is here to guide i-projector is here to know more about things systems people because is here to guide i-project ihlezi ibuza into ethi kodwa umthola ukuthi umuntu uthi abantu bangicika ngifuna ukwenza ukuthi uphila ngendlela leyo wena efuna wena ilwa-ke uzozithola ungakwazi ukuhlala kanje yabo ngoba ufuna izinto ngenkani zabantu kunezinto zakho kunezinto zabantu wena bhekana nezakho ezakho lezi ezijabulisa umoya wakho hhayi lezi eziletha imali eningi ngoba lezi ezijabulisa umoya wakho at some point izoyiletha imali eningi